anjing. Lulut. Hei. Nyamu brayo mai malu rencang mai malu. Wah, sing nawang apune cisnang ragone dadi anak sugih. Sing merene-rene sugih. Bibis liu. Nih mau bikin kurang bibisnya dolar. Aduh. Weh. Negak. Selang apa ngawe rogna gantung. Dolar, yen euro magenap pandau dini rupiah bedek ada liunang dolar kan. Gitu beda di anak sugih. Melang disiplin. Anjian awas kana mandiri. Ayo segar. Tidur liang apa buin piring keliwayan buyar jak berpoya-poya don minum don makan ini mewah makan gitu wah jak nih keras pikir tua sepretus gitu minum ini. Apa aja kadena. Anjir ceritakan keraman dari hiwayan-buyan. Weh. Hehehe. Main. Nih. Oh, ekstasi nih. Mune gedeannya pelaman saya. Aduh. Mumi, joh. Lah koriji. Ini spait dadane formalin kangon gede boleh aduh enak guys enak makale puniki inum puniki inum mengiyak aduh menyenangkan mengenakan ya wantian aduh yang teman nanti yang semua ngajak anak sugih oke duit bang hari wawu mangkano hantian bersamu gargido meributkan dengan hancur daya mirip Caining Horde itu di Gunung Kawi ada anaknya madan ikut Sumosari uli mekelo bakat ipiang kena benyawe dot nyuang yo angon penyosoma beh kena lambun itu lurus weh bah bas lebihan punya bolon Caining jak liwat nanti main aduh makale ampura bingung mau tak ya ini yang begitu main iring benyau turus makale dulu
Dingin benelengo rikalaning jani apang mau bukti raga dari anak mau kamu nyarangin pemargin mekale kesumo sari gitu masih ibu dito rikalaning subo pemikil lebu pejani inye kimo kapan dijamu onjian paramanire ibu dito ketekanin ki kusumo sari sida pemikil nelang watekin paliwaranire pada siaga ini periwet kaling indiana Semar ketekaning Dewi Ratih Suangin ujaran awang-awang semudar kita Sari Kidewa tadi rumah seliang pedepan beli ada nih kajak tadi bareng-bareng dini ngiring ide sang sinangah sampun kinu caput wijati ada nih kawi adi beli mudita di tiang talar sapuni ke kadiraos beli dados kesiraden dirto Pawitra dato urung satui tidak irus nih bah percis ini ngena di piane percis kene cekek apa begini tegarang malu ya juang kini sepang agen saya ampun Wayan buyar kang kinami karang bunceng Swanegara Iwayan buyar uli
Karang Buncing inan sugih Karang Buncinge sing kuangang apa-apa nek daen ngisi bumi bidan. Teke mai sing jadelen ngulati ane madani ke Sumosari lakarangon somah kenorin ngedek pipis itu di Karang Buncing ijo ki ku Sumosari. Wantian luwir bedo kalamadiru. Cai wayan buyar jat menista cai keket ngalih ki ke Sumosari angon somah gitu. Oh dong nih angon Cidasar ngalih somah ke Sugian cai nih apa ngidang ci nyuwangi ke Sumosari apa ngada ditu di Gunung Kawi tonen kerawan wantian kerodo karamadiru ki wayan buyar saksadia. Dok. Ulah, ibu di ulah, joki ke Sumosari. Aduh, mijil karamanire, hidup kos tiaderi lumihan, sireh wayan buyar, angawui kanang uru cara, ya teluir, omanget wandakin rencang itu, nurut wajib bayu ketekaning, merga. Wantian luwir geger kanang sakat rayo. Wayan buyar. Enak. Aduh sigura luwih. Aduh masawas aduh. Enak hayu kita bersama nunani pun. Apa kabar sirup di wayan dia. Aduh ya tinggi berdua ketekan. Hai. Hai, ngaleng. Gini. Wih, ada macan. Coba, kalau bisa kalau deh. Aduh. Aduh. Angkut lima. Sakit. Beli kita dulu. Wayan buyar. Ya, kena tahu jiwa tuh. Aduh, bocor. Enak. Aduh, meh bocor lah dia nak sugih. Hewah lihat kayak gini. Aduh, ayang bungut macane, 5 bener. Ini lagu mati, nyuri nampan kesugiane. Yan begitu main angkel. Reng itu dayu datu itu ijen pemargi, kengken pematot mapan itu ledang sakit di dewek. Yan lagu niku makalah urus angkel makin ke bukit. Ramaniruhi wayan buyar pedek kelawan siruhi dayu datu. Wakulut karatu sesunan titiang puniki enten jewenten tios wantah iwayan buyar parakan pulumo kiratu tangkil sekadi mante duaning mewah titiang duaning titiang kekasoran antuk kau taman ipun iki dukus laderi ngumijel ngwataken sarwa sadone titiang lungsur peswe celedang iratu cening kiwayan buyar dos sebut anak buka meme subo mau pikayun teken
sepetekan cening ibu kejani sing jadelen ane jani iklinyar dutan meme ini ane utus meme lakar mapak kau tamani ke Sumosari ketekaning mudito keto masih kiduko seladari wah are nurut yan mangkana lumares ane degiring ayat degi siro kiwayan buyar Kalek, baik. Dia guna yang no. Dong dewa, ratu nungmen di tiang. Nebuk anak rame, buka jani apa jagatin ratu. Lego liang, kenten mana di tiang. Titiang keduta untuk hidup kidayu datu sing jadelen rauh memiliki bulu sangkaning mulati anak bagus angin titiang somah riukas beli bagus beli dong dewa ratu sacan bagus nih bingung kenal gini apa aja kanen beli toleh tiang beli aduh mimi ratu harus karaman ieu kiklinyar hancian geut akan kanang semaran ieu lama kana sida kimudita sida metunggalan kelawan siru iklinyar kayu mangke beli mudita toleh tiang masih kebeli nenten sida nagingin mana aduh beli aduh sing tahan yang beli aduh beli aduh beli toleh yang titiang mana mewah beli ngerarah anak jejek sekati titiang beli mudita beli aduh ke antian mengarang keraman iru kimudita antian tingkah siru iklinyar mangkanya oh iya tuh keluar saja nih tangsida angawakan ikanang saja nih umawas karamani reki kau Sumosari melihat karamani reki mudita makanya ya dong beli mudita tuh bos ngencot pesan beli ngabo laksana tuh sing motole hang teken titiang doje teken titiang teken ibapo kidungkung siladeri dong sampun iki beli makto laksana ijo kijang beli tingkah beli nih laksanan beli nane utama antian merang karaman reki ke Sumosari ya nyai klinyar ardanya klinyar di mulo jati-jati nyi manusia jalir nih subuh membukti nyai ngusak rumah tangga orang lain tawanya ini yang liu anak ibu kok kene wok jagate wok keluargaan yang kene tingkahnya ngabo sifat anak lo antian mau bedo karamani lo kiklinyar ya apa wake rao senyi jalir kada benar wake mulo jalir ya seng wake jalir muda wake main ngale kimudito lah karangan somah nyai nawang gumi buka jani anak lo harus menjemput bola yen sing alih bola coden karwan ya bakap apa buen ibola mudito sadang lo ngerasane perlu alih tau tawangi ke Sumosari kengken kena nyai lakar ngedengen kau taman lan antian merah keraman itu ke Sumosari Siru ini ya teluir ang wikir akan di kanan kau tambah nurut orang
wadekin butuh putih orang jen setan lagi digerakan. Semua saya. Mudidot. Be, tonton Yaya Teki buta buti be. Tuan urungan. Aku masa kadang-kadang takut begitu. Lihat dong. Mudidu, bersuara sarit. Wajah duit bola jeruk, bola jeruk. Antian ada mau kau taman siru kiklingan dah tanah wani. Sak sadiat. Antian berjemaah ke di kandang orang ke. Oh, be. Hush. 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 Tunggu saya. Hush. 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 Semua salit. Enak. Tuan urungi kita ngemas sama dengan angkat taku. Sok saja. Hush. 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 Mati. Amangan Siroki Kusumosari. Yoju, Tuan, kasur Siro. Warahu ingkini mapan agung dosa kurang pati. Heritat kalau mangkaduk. Mijel karamani kiduko siladari amrehakan pertitnya kalawan sire kiklinya. Jening iklinyan merasa bingung anake buku bapa teken tingkah pari laksanang jeningi dijada unduk jening meraga yang manusia dadi ngenah belak dadi celeng dadi babi nih ane ngerano yang belu babi tekau nang tegara kenah-kenahan
yen cening abo sifat beburon kengken ngalih ane madan ngambakan kedarmane di bumi ni yen manusia kegelarna sing jadelen tri peromana bayu sabda ketekaning hidup keto amak-amakan manusia ni yen nyinang cening ngambek ane madana keto darmo unguh cening di jagat nyidah cening nepokan agama sekalo kalawan ini sekalo yen subuh nyidang panggih cening agama ni mulat sariro cening mengendalikan diri kembali ke jati diri toko ne mau tamu sing cening duen mau kejang dekat pemimpin ke pejabat-pejabat mau kejar yen subuh pemimpin tekan pejabat ngamakan kedarmane luung gumi sangkal ngado keros kesayan ikang papo nahan porayo jano kaden ko keto ilangan papo ilangan letuh yen maro dadi anak tegak dongang wang kita gitu pitutur bapo mara petekian cening lanane janing anak ibu ke bapak lakar ngwaliang ujo di dewa nih dadi manusia sejati saksa dua itu ayu semua kena temen masuk jalan di